Pak, oh Pak, deta tamatin roh. Kuliu nanak na binita. Pura ni mo pangajin di pamilo. Pura ni mo anu di pamilo. Itesi sangi bismillahi. Boh, tanya batu ite rengi bicelak bismillahi Allahu Akbar. Itu juga pengaruh-pengaruh setan semua. Eko carane roh. Iya. Melo ipasu danai untuk pembinaan anak-anak tak. Iya. Melo ipayaga sana. Ipake ipikir-ikir manang kamanahi roh sana. Ulun yang kesian. Itu pengaruh. Apakah di setan tidak pernah namo ko masigi madari itu ta masih tangi din sedingi. Pengaruh mana? Pengaruh. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bikin acara. Kalau sudah ada Ustaz Hamka, jangan lagi ada yang bicara. Siap Ibu? Ekong kamak bicara, alena seleka aku yasik maceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli tomat. Jangan lupa singgah beli kanji. Yang jawab salam dengan semangat. Mudah-mudahan semuanya berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, milok mana minre haji. Amin ya Rabbal. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau hari ini masalah ki okko masigita, kalau hari ini masalah ki okko kamputa, kalau hari ini masalah ki okko bolata, insyaallah barakakna salawata, insyaallah angka matu sewa waktu. Nawiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala kesempatan dalam piri wisungata nawiringi adisi disingang insyaallah masalah matu persis riolona palamarana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riu tamewi babus salam pintu assalamakang jalan ilalawi raudatum min riyadil jannah. Dan pada saat itu mapalla macakki ala lewe mak daremang ipinat dinge mamulan ditendre otak kalewe di depan kita terlihat makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ipendre limae assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya safwatar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Deni sedingiwi makaca-kaca matai madunu-dunu matai. Begitu rindunya umat ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh
yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattunna pung Allah ta'ala na pancaji langi aras. Yero melo na patutungi wiri malikae. Gangka na nasuro malikae. Untuk tutong yero langi na yakia yero malikae. Matana ina bawa. Matana ina tutong. Gangka na maka di pung Allah ta'ala. Ay malikaku. Bacay subhanallah. Na bacay malaikat na pung Allah ta'ala. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gangka na maringang nabawa malaikat na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan na ruturi na baca malaikat na pong Allah ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu, ya kumapanan na iwija-wijae. Angka persoalan matana ibawa, angka masalah matana yuluiwi, perbanyak membaca subhanallah. Mapanan na iwija-wijae, perbanyak membaca subhanallah. Sila loto pura malepi, angka si wija-wija garui. Sila loto pura mak bisa penne, angka si wija-wija matala. Saman na milo repa ulue. Napakua pangkaukan na wijay-wijay, perbanyak membaca subhanallah, subhanallah. Puangi pasat dinarak balak ke mata alaku si kasina subhanallah, subhanallah. Makumoro bu, makumoro ola anak pagajan asing yang ne. Pasal dia tu dan mata lah. Mana engkau mana anak betah ni? Nanti nak betah anak tak apa ini. Matumil lo doang. Tapi agak pelai baca subhanallah. Subhanallah. Ini bapa ye kuliwa inan nakna baineta. Liwa noko na baineta. Itu ga mana aku Agaga, dia mengaku. Pak, agak baca subhanallah. Subhanallah. Jadi kumanan na makna ko subhanallah. Pini macantik bawa ki jiwi te kumanan nak ki. Pak matandra tu makun reman nak manipi timunna. Magi na manan nak makun reman manipi timunna maringangin nak. Aja na tagili mite si buat tabu. Gilis ya mite si buana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ye pura ni baca subhanallah na turi manan nak mopi baca si subhanallah. Pende-pende volume ni cedek. Ye pura ni mu baca na nama liwat mo pananana. Pende pi subhanallah. Yang kaling mana boleh-boleh Muhammad agar ko ganna ni katallu pa na demo pa na pa jamanan na ganna ni katallu ya lepak isi sang di celah subhanallah pa jamanan na jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala subhanallah 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 kabubu jamaah haji tahun kemarin tahun 2005 yero jamaah haji milola mak bau ok jaratil aswad Neru waktu dia gatau dia biasa pakai magasan nama pak bau dia meto tam merjing, iya merjing tam apa ikoi runtu itikang, itika bawa mi no problem, itikangi ipanjari, napa suruh topi bawa mak kemaja denda, pura si matero le pasu iko ke Arab Saudi, yare ge kiring ngelo kampuna, dia nawat ditama Arab Saudi selama 10 tahun. Latu ero terpaksa joka. Magi na joka nakan ni doktrin oko kampung na bali bulana ekologi humrah atau haji na de tak bau oko ajar aswa de nasa haji tak padahal nagang kaulang bu bau lalo ka letu kor alale na makunrei macua-cua tonna letu kor ya Allah
Jadi maka dana. Jadi ko aga na tapugo nakadawi iko tacipi kasih di ustaz. Gora kasih maka da subhanallah. Saman na di maloga si di lolo kasih loyolo. Gangka na letu ikasiaga katuri gor maka da subhanallah subhanallah. Iko ilik jasi aja ko wakada kasih subhanallah. Wi gangka na narapi nabawi ajaratil aswad. Ya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Akhirnya mila ko pakai yami pakir pakiner nangi baca-baca na tumatoy. Wei lo baca subhanallah di na mikido. Kata lu lo baca subhanallah di pa jena mikido pinisuro malo mundo ay suro ka di na midina dapi kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah subhanallah subhanallah. Di na pa jena pakuli malaikat na pung Allah Subhanahu wa taala. Gangka na ipancaji Nabi Adam. Suku anca jingan na Nabi Adam. Sehingga melo ni ipatamangan nyawa. Melo ni warungan nyawa. Pada saat diembuskan napas. Warungan nyawa Nabi Adam. Berasingan ni Nabi Adam. Berasingan ni Nabi Adam. Agi baca kutu berasingan ibu. Alhamdulillah. Maka di pengelatala yarhamukallah. Tenapuru nama siku pengelatala. Neng kalinga malaikai. Maka dia malaikai wah. Makanja si tambahi kalimat subhanallah walhamdulillah. Nampak polisi subhanallah walhamdulillah isiru na baca mataru malaikat na pung Allah taala subhanallah alhamdulillah. Ini tu kuto berasingat tu dibaca alhamdulillah. Ya. Maka dia ko ning kalinge tero berasingan na baca alhamdulillah. Yelo doangan aga perilo doangan na yarhamukallah yeko orani yeko makunrai yarhamukillah yerunang yeroto yelo doangi berasingi ngero yelo doangi ibali si perilo doangan na makada yahdikumullah aja na makada apa angkato jiwita makalelewing kalinga din nakada alhamdulillah makada mi asyur nga amala kami laku yasyur ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Dena paja na pakulim malaikat na pung Allah Subhanahu wa taala. Dena paja na pakulim malaikat na pung Allah Subhanahu wa taala. Gangka na letu Nabi Nuh. Ummana Nabi Nuh, kaumna Nabi Nuh. Termasuk kaum yang pertama masumpah berhala. Ya. Gangkana pung Allah Ta'ala na perintayang Nabi Nuh untuk palabangi wirikada apa sewangir pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia naritu wirikada la ilaha illallah. Neng kalingai malaikai wirikada ye la ilaha illallah. Maka de malaikat ini adalah kalimat agung. Natambahi si wirikadan na malaikai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Gangka nama kare Nabi sallallahu alaihi wasallam narik jaddidu imanakum pakabariwi tepat tatumna maka disahabai kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah ikut carana ipakabariwi tepat ya Rasulullah. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru bi kalimati la ilaha illallah la ilaha illallah. Makanya tu aja muherab biasa yeko angka tahu nak kena musibah angka tahu nak kena ujian madari dia nasa dingiwi kana nak kapau-pau. Kenapa? Nasabak tahu nak kena musibah nak kena ujian turung itapakna no itapakna gangkana dia nulle makuasai walina sehingga dia nasat dingi manennak jamaah yang dimuliakan Allah. Biasa ku amat tengi manennak ni maka mumpuni pamigewi baca la ilaha illallah. Aina tu tasiyat atau matu tariolo ya. Wadi jaji aga sana loni dena pengaja tapi angka pengajana luar biasa. Wedding mancaji pak bura di sisi na tawang kena kena musibah terutama musibah amat yang agero mata halele
Agi asa tahlil, tahlil. Singkatan bahasa Arabnya. Agi asa tahlil, wirid singkatan daripada la ilaha illallah. Ya. Yeko basogina mat tahlil. Ina tu masih kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba. Kau duduk si seding, makutuk-kutuk iset di makasiwang berbanyak membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa aku lima lekai? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Tenru Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. La tumatu Nabi Ibrahim. Ibu. Taisan Nabi Ibrahim. Kita kenal Nabi Ibrahim. Taisan bu. Tenro kisisang. Nabi Ibrahim matunay perintah geri anak-anak. Niga anak-anak. Nabi Ismail. Watunana marre ni limay pura isiyo. Matar ni bangkungnya pura yasa. Maka seni melo pogawi perintah na pong Allah Ta'ala. Nagigera ni bangkunna Nabi Ibrahim. Niya kia qaddar Allah. Watunna nita. Taniya Ismail mate. Niga palik mate. Kibasa napasilewi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dena sadingi wi alina Nabi Ibrahim. Napakua dengan rasa terharu dan gembira. Tania anak namate. Dena sadingi wi puadai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gangkana. Ning kalinge malaikai makadawa ini adalah kalimat yang agung. Natambewi birikadan na malaikai. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ini tu kutolo mak dempa tu. Baca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Waktu namelo nabjama perintah na pong Allah Ta'ala isuro giri. Lawi pangarui engke sitangi pangaruiwi. Engke sitangi na pangaruiwi binina. Nabi Ibrahim. Hajar. Hajar. Magi munro ko tumamekko. Engkero lakimu he. Ibrahim. Melok geri anakmu. Batemu tumat dengiwi. Tani apa tu? Madari tu badari makan makunre. Menyaman itu turoniwi. Idi ni man rasa. Batemu tumat dengiwi. Kermelo geri. Tapi nisang Siti Hajar. Maka dia. Papa gabilin-pilin na si tangi. Mite batu Nabi. Agasan na Siti Hajar. Narimpai si tangi. Bismillahi Allahu Akbar. Nah itulah. Sejarah na radim pakang Jamratil Aqabah. Depa nasoro. Apakah setan pada saat itu mundur? Tidak. Dia nulis pengaruhi benena. Lawi pengaruhi. Lakinna Nabi Ibrahim. Ibrahim. Itamu melo anak. Itamu melo wija-wija. Magi mu melo pa bele-bele nyalemu. Magi na melo. Maukay wija-wija na wariku pong Allah Ta'ala. Magi mu melo gere. Nabi Ibrahim. Napahing makada. Papa kabilin-pilin na si tangi. Napahing makada. Iye pangarun na si tangi. Mite to pabatu. Bismillahi Allahu Akbar. Itulah terjadi. Jamratil. Nah. Adim pakang. Apakah setan mundur pada saat itu? Lo si pengaruhi Nabi Ismail. Ismail. Magi demu mangaru. Magi demu mangaru. Itu bacaan itu kan dari anak majalo. Suri ambok mau melihat ku motor. Ku din melihat ku motor. Repa ipane. Ku puri merepa pani nadi panamilo. Repa jendela. Itu. Warungi ruke. Jamain dimelihatkan. Itu pengaruh. Akhirnya nisa Nabi Ismail maka dia adalah pangarun na si tangi. Papa kabilin-pilin na si tangi. Maka mite to pabatu. Mite to pabatu agasan na. Nabi Ismail narimpay si tangi. Bismillahi Allahu Akbar. Inilah sejarahnya pelontaran yang ada di Jamrat. Jamratil Ula. Jamratil Usta. Jamratil Aqabah. Hadirin dimuliakan Allah. Bapak. Dita tamatin roh.
kuliu nanak na binita. Pura ni mo pengajian dia pamilo. Pura ni mo anu dia pamilo. Ite si sangi bismillahi. Boh. Tanya batu ite rengi bicelak bismillahi Allahu akbar. Ya Allah, Ibu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Makanya tu magen kapitu ki mak dempo. Ya, padahal mud dijaji cicak gena ni, tapi magen kapitu karena menghadapi pengaruh-pengaruh syaitan butuh napas yang panjang. Melok ni lo masigi weh. To cakar dumo pa jena jolo. Nala jolo nala. Butuh napas panjang. Melok ki masih dekat ko masigi hai lah basi pangali balewi balik celak na tuju hai anrasa ki pengaruh setan mana ngero bapak na melo masumba 100 sebu maka de benena hai mana kam na migalak dek 20 na sebu 100 sebu na lolongan bapak na 20 mi sebu na lolongan benena pengaruh zaman dimuliakan Allah itu juga pengaruh-pengaruh setan semua eko carane roh iya. Melo ipasu danai untuk pembinaan anak-anak tak. Yeah. Melo ipa ya sana ipake ipikir-kir rohi manang kamanahi roh sana. Gasana manang kamana ulunang kesian itu pengaruh. Apakah di setan tidak pernah namo ko masigi madari tu ta masih tangi din sedingi. Pengaruh mana? Pengaruh. Mana pengaruh imangi pasti aja man ada pasti takin ya Allahu akbar Pak. Iku melambal ada ku tu mapamu tu nanoko makmu imun Allahu akbar Allah. Akhirnya takko bawang ilolongan. Nah. Pini mencapai aja melampil ada mana Allahu akbar. Viral. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina dhalin. Amin. Wah. Liga agak takut zaman dia. Hadirin dimuliakan Allah. Soro si mato corona pengaruh si pokate. Ya, anu saja. Hanya malat. Soro si mato lari si ko pembangunan masigi panitia pembangunannya. Aja nah. Akhirnya kung kegiatan na masigi merekat di masuk. Pembangunan na masigi malupoi tapi digagal di sana. Agami pugau zaman dimuliakan Allah. Luar biasa. Masya Allah. Kagum kasar di komasi gini nur tarbiyah. Luar biasa. Tanyana kasih tomote trimesi. Kan anak-anak tayo. Dena na ipure maka de. Kamat no. Bano. Ini karena makanja pembinaan na. Semua. Nasabak. Tanya apa itu yang sepembangunan nariko. Makanja. Bangunan na masigi makasingi. Tapi termasuk bangunan itu. Makanja pembangunan na remaja-remaja masjid tak. Jadi aja tasalapang ini narikku. Yero di sumbangan tak ipake untuk pembangunan remajata. Kegiatan-kegiatan Islam na anak-anak mudata. Nasabak niga melok jagai bangunan tamatu. Narikku tania generasi-generasi tak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangunan boleh hancur, cinampan hancur ko melok hancur. Tapi kalau generasi muda jamaah yang dimuliakan Allah. Masya Allah. Kita lihat berita sekarang yang terbaik. Yang terbaru sekarang. Saya lihat kemarin sebelum saya berangkat agak sana. Sebelum saya berangkat ke masjid buka-buka kak. Pas saya lihat di Facebookku. Facebook. Iya. Yang viral ini antara Israel, Amerika dengan Iran. Agak sana pemimpinnya Iran. Hari ini saya mati. Tapi pemuda-pemuda di belakang saya masih ada yang akan melanjutkan perjuangan. Bangunan yang begitu kokoh besar tinggi, cicam rudal hancur. Tapi bangunan remaja masjid, masya Allah, pemuda-pemuda kita jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah akan bertahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Ikung kegiatan-kegiatan remaja teh. Upalo tu gelontorkan dana sebagian 30%, 40%, perlu 50% untuk menjaga bangunan teh di zaman dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Nabaca materu malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Letu nak ceritakan malaikat Jibril. Ni gato na cerita ng malaikat Jibril okko yolona Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mapamula pong Allah Ta'ala napatutungan malaikat langi gangkanan no ko Nabi Adam, gangkanan no ko Nabi Nuh, gangkanan no ko Nabi Ibrahim. Ning kalingi ceritairo poleri malaikat Jibril kagum Nabi sallallahu alaihi wasallam dina sedingi Nabi nabacay la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Neng kalingi malaikat natambay si malaikat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Gangkana makan Nabi tanigi tahu baca ye lima berkada subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Padelo na nariko mata na tanangi rilala suruga. Maka makukue wadini pas dengan mima leta tanah-tanah oko suruga agero ipamigay baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Makanya itu biasa ko matawa paki o ko kabay at keniri kabay sebelum ki marilo doang ibaca parilo doang ta riga ongkana pinri limata makbo pelicing o ko ajar til aswat bismillah Allahu akbar kurero ibaca jolo yesikrim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Apa baca pada wudu? Allahumma baca mata. Jemaah dimuliakan. Akhirnya si jajaki ya, si cipi-cipiki madari ilik ja ajewe, si sorong-sorungi tapi denang kama sumpah pinat dingi, denang kama susah pinat dingi. Kenapa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyil azim. Kanya Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Ibu, melo molek mopi matin romoto ni. Melo ni manresto ya ceki manresto na pamat puasa ki. Tapi insyaallah dengan kesukaran itu ya merejing mata koki tapi insyaallah labai rejinna lenyai rejinna tapi insyaallah dena paja manenung apalanna ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Lauki matarawe kesempatan memen ni atarawe memen ni okko ulan ramalang nasaba iya mitu nato matarawe nariko okko ulan ramalang apa kulaba ni ulan ramalang inna paki melo matarawe na cacawe meni bali bulata kaji matarawe ulas sawalang san nama tu laba ni ramalang ang kamana ni sipulung dega natarawe tepo imana kada di laba ni nakade dega pali biasa tatarawe tun ram kada we inaru po imo tun ramalang jeturilo ka juk ka jadi dewa tarawe napaka milo matarawe nakade minga mu ge napi sa mangala dak laba ni watun jamaah dimuliakan Allah ka jamaah umrah elo tama raudah pak raudah makuke marjila da harus pengkas antasri ya dia nu ditama kediga tasri jadi maka dia beli bulana ajak lalu kalau kirau Madinah lau umrah ajak lalu dia mutama raudah dia tu nasa umrah untuk di mutama raudah lah haula wala
Na rajing kada ustaz, patama lalu ka ustaz, aja lalu demo patama ka we. Gani pogo ina di juga ni dili masuk je ani. Nah sebab yang atur itu keluarnya itu tasri ternyata triple itu Arab Saudi. Nah, akhirnya ingkana koromini mak dek baja tat masuk tasrina tati arua ile mil mak dek. Telepon ini nak wanin ibu sedia ki baja kueli tati arua ile tomil tami waktu tamalo roda aja lalu tak terlambat. Iya insyaallah Pak Ustaz. Insyaallah. Detoja nama lampir. Atul maka danero napa tati lima mata telefoni Pak Ustaz de patoju kadaku de patolojo masam pada subuh. Pura si rumah tu tatena mata telepon si Pak Ustaz de patoju kada dude patolojo lo mandre lonjo mandre bu lono cu sarapang. Pura rumah tu tatepi tu micawe melo tatiti bani lo antri. Tamani koro antri ro. Labat namo koro antri ro posko 2 posko liwati laba. Alhamdulillah selama ni puang we selama ni apa iko dina tama roda si taungi na cerita maka de gara-gara ustaz di utama roda padahal tane di matro. Latu na koro tama telu jangi monro. Tatia rua, tatia sera, tatia 10 de panasu. Ade tu gaji nunro tilalang ina milo ni jok kalau Mekah. Balapa aku munro ina milo ni jok kalau Mekah. We mana korna. Angkani kor turita jangir. Iya pa taja ni kor apa. Matandala de ko ya matandamu ko ya jama pa ni te songku celak. Ina tirno akadeo songku celak ro adori ni demu pusa ko madori. Latu ko hotel kebetulan angka tau pole Bangladesh masong ko celak to. Mero bulane lo tangi iro tau Bangladesh lo rijangi turi nak dia mabela si nak rai pusa ni maka de to pusa tu de miniri talalangi nak koi padamoi akhirnya naruntuna masuni ronita nak maka dia Allah alhamdulillah dina sedingi kado kabu untuk namo makun re macua-cua tau nah ate banda malolo kesina bu we masih lelah de mami telak de kun aku we syukurullah de ka ustaz tenan apa tu syukurullah de ka Pak Ustaz ya Allah syukurullah de ka we kan atau pugau maka de ka masempah jangan akada we maji nami telak de kijitu milu kiji situ telu jangi masempah jangi biasa aku tama ki roda ya to pura masempah jang biasa ku tama bersel assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi madari maka denala roh yalla roh yalla jamaah roh paja ini ye ko de pananu madari nakka kiara paja ini misi titami munri maka deka magino dilepakin akade Pak Ustaz wakkelengi nasa polisi nara kulan maka manang kan akade iku nasa kuna rapi ni birisella dio pagiling anu nasa lukku mataku milik maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar nakwa iba tuki ya po rekene ibu ya po kaya sama penasaran ka makadwe sampai jangan na tapogo bu na migalak da jitu na kadai pokok na laugan rusu ni Pak Ustaz tan tak bulu ko karau dah maka da kaga na kada wai laugan rusu ni mas sampai tahajud na arwara kana mas sampai tahajud maka da lalengati ko luar biasa to ngasedingi onro semangat nalada mi lo tamarauda mas sempajat tahajud tati arwah ile ya Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan insyaallah rilalani ya subuh mak berakae nama seki pung Allah Ta'ala na wiringi adisi disingang na ringengi wibatak kaleta na ceningi atitna sehingga malomo si mata ipu ada wirik kada aring ngerangi ripung Allah Subhanahu wa Ta'ala paskuruni askurkum ingerang na sepung Allah Ta'ala we ngeratuki insyaallah nigi tahu turi meringera ripung Allah Ta'ala insyaallah iwiringi atan nangeng ati
jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Degaga lalat, degaga tikunganna, degaga tasi, degaga bombanna, degaga aju de nak pasu, degaga tahu, degaga tasalangenna, nania tak kalupanna. Narikong kada ku tak pasalah, tak dampengi kak maraja. Milo mo ki madampengi ka ibu. Ibu, milo mo ki madampengi ka. Maka dari ibu nak kada di lumah dampengi ustaz se. Wattuna na po na sa makada makunrinan na manang kaya ni tay. Degaga kasinian yaku milo magasan na to milo misi peringerangan. Yan na mo narikong kada kutongang majapu yaitu poli wiripong Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allah jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.